Kuna mambo ambayo imezungumzwa hapa na mwenzangu Secretary General wa Jubilee. Hawa ambao wako kwa uongozi waelewe hivi. Sasa imefika mahali lazima sasa tuanze kuzungumza wazi. Kwa sababu sisi tuna katiba, tuna nchi ya heshima. Rais Uhuru Kenyatta sio mtoto na Rais Uhuru Kenyatta sio mtu wa ovyo ovyo kutukana na watu bure kama hao. Na mtaka president era mwenye cheka vile. Some of these people insulting the president, we don't even actually know what positions they occupy in this society. Criminals, thugs, who are looting public resources, eti kazi yao wanaenda sasa kutafuta kutukana President Kenyatta, eti kazi yao ni kutukana Rais Kenyatta. Wanafikiri hiyo ndio kazi kubwa. Hapa kusina mtagetego. Ngoro kibalimu akani nengo abantu mabasa kora mohuru. Hapana. Abantu watu wana masikani. Na tunamueleza rais wetu tunamheshimu. Na wale watu ambao wanamfanyia kazi nao awafundishe heshima, kwa sababu kuna language hatuwezi kutumia kwa rais, kwa kiongozi wa nchi. Mbona nakubali wale watu ambao wanamfanyia kazi kutumia lugha kama hiyo dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta? Wakome na waache hii maneno. Tumekubaliana? Waache kabisa, because this is indiscipline na hii mambo ingine ni ushenzi tu. Watu wengine we don't even know what they do in this society. Kazi yao ni kukimbia wizi, criminals. Eti sasa kazi yao ni kutusi Uhuru. Ndio imekuwa sasa kazi mpya ya wao. Toiwana nile. Haya. Uraiga. Tosikane. Tobagesa kukio omochoko na ende tobe no molembe. Inchega nga ya nebu no murayo ino gusiga. Nelinga tobe amo na ende tobegesa kukia masikani. Ebinte ebinde bikora tukorusiko buna chibese chikora tukorusiko. Nigo chikora tuga chichego twatana na buna bagusi. Na mutagete twatana nekane. Tochako rwana ntutueka. Ende twatana ne chikura cheito tobu. Mutagete tobu engenche kabireyo. Onya abantu bakorusiko bache gotobwati sibuna bana wa Masai engenche kabireyo. Korumeru korukerase. Ngakitora akore twatana nekane tochaki gosali chikura cheito ntutueka. Titoba isa kwa itabera manganaya. Bali moko liye birogo ngora mubasa watana n'abantu baito. Nende ntubuna baguzi ntolikora amabantu ntoliko itabantu. Amangana akorekane tebo songo ga igoro. Tigamba tema isomore n'abantu baminto nege ntokyo bosoku. Abawonsi n'abagizangi bane toko ligicukura komo. Bachire ga igato chiko taraga. Abarayi baito bande bamanya ko abana chibesa bagenda barogota abantu bande kurubigori abande kuri oyugisi ngabachiko ngake mioro keroka. Na umatagetego. Ngabachiko nsambira chikali ngakio montara go kani to chaseino igomboronge moroche tapana mobakani ngebinte bintogo itabera na manganaya toigwana nire onye gotagete gokonya abantu gotagete kobekerage gendo akanira abana abwe school fees diri bagalio ko bachi besa bachikonywera amaru bachikwaka abantu amagena bachikoitwa toigwana nire netabiende nere acha gusiga ayo bochoni omonto atagete ko gende biriro ngano ko ira bante biriro bachikuogerera abantu bande biriro yani inere gasyo tagetokore yengenjo ayo bongo bwa omutuo ne bane sikero ngakiora akore into bira munebi namotageta barayi bange ngenche kabireyo montonde bwensi ogwaka na abana baito chibesa no nyina beji pigipigi na keregendo ngabachikuogerera abantu ase biriro omonto itagwene tikutwara mirimende yonsi chikura chigo ikemoko moseri agende sako gende uchi ekegara bagusina abantu abastarabu twagamberuga iga no mogaka simi unyachae mwaro chibuna nyachale ngo muntu wa mochoko ebikoli bunebi ngaibikorwera tuchakala abantu bakole bintu bunebi tagwenerete na mutaka tomenye ngenche kabire yani emioro ne chinsara nereko gamba kwana n'abantu no mulembe na ende we chose democracy. We chose democracy. What it means oyi motebi ire ngora boy karatiga igobono abantu baminto emioro ne chinsara taliere kugamba kero muntu nabwato bosibole bwe kiombe kiaye onye gotageta okora siasa na baba okora siasa lakini to baisa koleta chisegi asebiriro toiwana nire